Saha Yakutiya, Denislam Takhtarov, Republic of Dagestan. Altuan bir kilaga üst mesmini bu jahar kapsıhıga tağıstılar. Kıhım onluktan Alexander Avialov Sakashire. Yoqumtan Denislam Takhtarov, Dagestan. Sergestehek berge Muslim Mehtiqanov ona tumen belek Tursin Tulga Mongolia tustahajallar. Bilerge kudukinler bıyıl kıhın yarigin turnirgar finalga kürsübittere. Onlar Mehtiqanov kaybuta. Bırhıga jakadak bolarabi. Ol günan baran behigi ıska bir götüredi. David ol butu tutun. Alexander Avialov onna Denislam Takhtarov bagaha Irkutsk'tan kıtsa turine skirdik Monguska kotardıktara. Olihim bu Waspitar bölüğü ahan Avialov üyüz bilistan mestehin tuttahıcar. Alexander Satutata Yekaterinburg korakı tıllığı studiyenler oynuyorlar. Boronsa metalil buta. Bayılgı hılga kiren baran tini kördürülere güvenler diye koyup Bilgidemiye Товшин Тунга Туменбелек, Монголия. Его соперник в синем трико Муслим Мехтиханов, Республика Дагестан. Победитель соревнований Golden Гран-при Иван-Ильин 2023 года. Двукратный Александр Авиалов чемпионата в России. Муслим Мехтиханов, ковер Б. На ковре с весовой категории до 61 килограмма поединок за третье место ведут в красном трико Александр Авилов, Республика Саха-Якутия, спортсмену 23 года, кандидат в мастера спорта, победитель всероссийских и международных соревнований. Тренируется в Республиканском центре спортивной подготовки сборных команд Республики Саха-Якутия, тренеры Яковлев, Капитонов. Его соперник в синем трико, представитель команды Республики Дагестан, Денислам Тахтаров, спортсмену 25 лет, мастер спорта России, победитель чемпион Северокавказского федерального округа 2023 года, победитель международных соревнований Али Алиева 2023 года. Представляет спортивную школу Олимпийского резерва «Спартак» Хасавюрт, тренер Таваев, ковер С. Sergestehek berge Mehtiqanov onna tumen belek tustahajallar. Aksanlara yok doğa spiyet uçkunul but. Sohul kene kospiyet. Eliya bastığı tühüm aktara bitti. Anton üs bilek üs kebirge tennebit. На ковре Б в красном трико Тувшин Тунга Туменбелек, Монголия. В синем Муслим Мехтиханов, Республика Дагестан. Diğer Alexander Üstü Kanada Üstünü gözgökka Kibiyakka Altta bilgi qotturan ehedit Üleliyakka Hayda qara qamsatan
Sıhı bitere baltara minüde kalla. Hıtır katıyor nada Saşa. Sine bir diyen maran kidiyen nada. İkitten bire. Altta bir kottan hevit. Bırak sıga. Birine varan yer, birine varan yer. Büyümünüze kalla. Kıta tere Saşa. Bırak siyaka aja. Oturtça hükümde. İkitten bire. Bırak siyaka. Wow, betul. На ковреце весовой категории до 61 килограмма бронзовым призером становится Денислав Тахтаров, Республика Дагестан, Россия. Altta birge. The winner is Baktardığımız. Denislam Takhtarov, Republic of